Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим. Жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Тверская область, район Кесова гора. Кезектеги сатыла турган квартира дал ушул үйдө туугандар. Могул жакта. Так, бул жакта школа, мектеп, садик бүт бардыгы бар экен туугандар. Мондой болгон квартира. Жүрүңүздөр, анда эмесе барып, ичин чогуу көрөлү. Туугандар, ушундай болгон үй экен. Мол жактарга эгин кылса болот экен. Парник жасап, теплица. Эгин тигин кылса болгудай экен. Мондой кылып туруп. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин көрөлүчү. Мондой болгон кичинекей сарайы бар экен. Бул жакта мал кармаса деле болот дейт. Мал кармаганы. Мына ушундай болгон үй экен. Жүрүңүздөр, ичин кирип көрөлүчү. Сань. Ой. Вопрос. Давай. Сань, скажи, пожалуйста, скотину, если держать, корову, морову, можно будет здесь? Конечно. Поле где можно пасти? А здесь, блядь, раньше было, стадо частное. Колхоз. Пасли. Да, попасли там, блядь, сами, то есть так выгоняли, и то есть по очереди пасли. Ага. Там есть поля, то есть, выделяют. Выделяет, да? Да. Ну, на тугандар, пойдемте тогда посмотрим, в дом зайдем. Так. Ушу биринчи подъезд экен туугандар. Киргенде. Так, мол жагы кошуналар жашашат экен. Мына туугандар, подъезден киргенде биринчи этажда жайгашып тур квартира, первый этаж. Так, здесь соседи живут. Соседдер бүт бардыгы жашашат экен туугандар. Мондай болгон. Ушундай болгон үй экен туугандар. Жүрүңүздөр, ичин көрөлүчү. Бисмилля. Так, киргенде, здравствуйте. Здравствуйте. Так, здесь у нас коридор получается. Так, коридор. Здесь у нас туалет. Туда в туалет идет. Дальше кухня и 2 комнаты получается, правильно? Да. Так, Большая, маленькая. можем зайти, да? Да, конечно. Так, мондой болгон коридор экен туугандар. Бул жакта кухня экен. Так, с кухни начнем тогда. Да. Так, мол жагы кухня экен. Здесь кухня, ребят. Так, самое главное, у нас газ есть. Газ есть. Газ. Вода Так. центральная тоже. Ага. Отопление центральное. Ага. Канализация. Канализация тоже центральная. Тоже центральная. Все центральное. Все центральное. Да. То есть городская жизнь. Да. Приходи и живи, получается. Да. Это деревня городского типа как бы. Деревня городского типа получается. Да. Так, вода есть у нас есть. получается. Да. Газ работает. А счетчик на газ у вас? Нет тут вроде. Пользуйся Да. сколько хочешь получается. Да, тут по человеку. Человеку, то есть Сколько, сколько прописан человек, да, столько и берет. столько платит. Либо счетчик поставить. Либо счетчик можно поставить, да. Ясно. Уктуңуздар туугандар. Газды калашынча иштете берет экен, ошого карап төлөй берет экен. Же болбосо счетчик койсо деле болот дейт. Так, мондай болгон пластиковый айнектер, көрдүңүздөрбү? Азыркы кирип чыккан мына көргөн сарайыңыздар, көрдүңүздөрбү? Тетигинде могу сарай. Ушул жакка деле где-то 10 баш, 15 баш уй кармаса болгудай дейт. Нар жактары жайыт экен туугандар. Мондай болгон отопление. Так, бул жагы здесь кухня. Погреб. Так, здесь погреб у нас получается. Погреб, да, есть. Погреб. Да. Можно, да, картошечку хранить. Здесь там, бул жагы погреб. соление. Ага. То есть, небольшой, можно там, если что-то выкопать. Погребке туугандар можно варенье там, Да. все, что можно. Да. Огурцы соленые. И картошку можно хранить, да? Да. Так, это у нас кухня получается. Пойдемте дальше комнату посмотрим. Так. Кухнядан чыкканда туугандар, бул жакта бир бөлмөсү бар экен. Бул жакта бир бөлмөсү бар экен. Здесь у нас спальня получается, да? Да. Здесь спальня, вот такой вот спальня. Здесь кроватки получается. Тоже пластиковый айник. Пластиковые окна. Так, где-то надо обои, видите? Обои надо поменять. Обойлорду бир сыра алмаштырып койсо, нормальный комната болуп калгыдай. Дом теплый, үй кирпичтен болгон. Да, дом теплый. Теплый, отопление городской, газ бар. Да, отопление здесь же. Так, бул экинчи бөлмөсү. Это вторая комната получается. Видите, ребят? Это вторая комната, вот так вот. То есть, опять же, обои где-то надо, может, поменять. Здесь, подклеить. да, подклеить где-то. Косметику сделать. Так, дом сколько квадратов у нас? 46 квадратов. 46 квадратов. 46 квадратный метр экен, үй туугандар. Ушундай болгон үй экен. Школа рядом. Ага.
200 метров, там мы покажем потом, где школа. Садик также, тут 300 метров дойти до садика. Магазин 100 метров. То есть ФАП тоже есть? А? Поликлиника? Поликлиника тоже в садике находится. Поликлиника. Рядом, да? Да, участок. Қысқасы поликлиника бар екен, мектеп бар екен туғандар, садик бар екен, бүт бардық шарты бар екен. Переходи и живи, да? Ну да. Так, бұл кухня. Бұл жақта санузел, туалет, ваннасы туғандар. Бұл жақта раковинасы бар екен. Bir sıra ремонт қыла тұрған жерлер бар екен. Бұл жақта туалет екен туғандар. Туалетте деле көрдіңіздер ме, ондай форточкасы бар екен отдельный. Так, бүт пластиковый. Отопление бар. Жүріңіздер, үйдің сыртынан бер сыра көргізейін дағы. Так, азырғы сарай екен туғандар. Сарай. Ондай олған үй екен. Азырғы бірінші комнаттағы, мол жақтағы туалеті олды. Санузел. Бұл жақ комнатасы. Мынау, вот эти вот 3 окна получается, да? Раз, два, два окна. Два окна. Ой, екайне екен туғандар. Мол жақта сарай бар екен. Вот двухэтажная школа. А, школа вон там, вон получается. Вот, да, вот эта вот школа, да? Двухэтажная, да. Ага. То есть нет дома. Ага. Вот она, Садик блин. тоже там же? Садик нет, вот там. Ага. С той стороны потом покажем. Сейчас мы обойдем, покажем, да, садик? Ну да. Ага. В машине пойдем там Так, покажем. ФАП у нас где? Поликлиника. Поликлиника там же в садике находится. Там же, в садике. В садике, да. Мына туғандар, көрдіңіздер, тетігінде школасы бар екен. Садик. Да. Садик бұл жағында садигі бар екен туғандар. Сейчас посмотрим. Hurmatli vatandoshlar, sizlarga YouTube olamida tanilib borayotgan Hayotbek Ahmedovning Tomosha TV kanalini tavsiya qilamiz. Mazkur kanalda siz arzon va ishonchli O'zbegim 24 aviakassasini hamda O'zbekiston shaharlaridan Rossiya shaharlariga aviabiletlar narxlarini kuzatib borishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon +7 kodi bilan 963 761 0707. Unutmang, biz sizga eng yaxshisini tavsiya qilamiz. Мына бұл жақта детский площадкасы бар екен туғандар, көрдіңіздер ме? Нар жақта футбольный площадкасы екен. Футбольный полясы екен. Тетігінде үй. Так, мол жақта магазины бар екен. Мол жақта детский сад школасы ушыл екен туғандар. Шындай олған вариант. Қараштырып көресіздер. Үйдің басы 550 000 рубль дейді. Долларға где-то 5500 доллар болып қалады. Так, экран астыға телефон номерді қалтыра кетеміз. Чалып, сұрай бересіздер. Мына туғандар, азырқы көріп өткен үйіңіздерді ұшу қардар келіп алып отырған учуру, жүріңіздер барып анда месе маяк құралы. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Қандай сәкем? Жақсы, Құдайға шүгір. Тынч аман келіп алдыңыз бы? Келіп алдық, Құдайға шүгір, өзіңер. Жақсы сәкем. Ассаламу алейкум, қырғыз елім. Ушул bizдағы шу Нұрсұлтандың тартып жүрген видеоларын көріп, шу елдер алған үйлерді көріп, қызығып, шу bizдағы шу мал қой қылайын деп, Құда қалса ушул үйді нәсіп етіп, Құда қалса документке тапшырып қойдық оформленияға. Құда қалса бір 10 күндің içinde даяр болып қалады дейді. Шул Нұрсұлтандың видеосынан көріп, şimdi қызығып, көріп, шу ниет қылдық елек, Құда қаласа, Құдайым нәсіп етті, келіп, şimdi алып отырауыз ем, Құда қаласа. Еме ушул жерге келіп, мал сал қылып, Құда қаласа, жерде кішіне чарбачылық менен алектен елдеп, зайнымаса қылайлып, Құда қаласа, ошен үй алып отырауыз. Нұрланка. Үйлі болып, Құда қаласа. Үйіңіз құт болсын акам. Рахмат. Айтқаның келсін. Анан жақшы, мо үйде жақшы тойларды көрөлі, бұйырса. Айтқаның. Тойлар болсын, малдар мол жаққа батпай кетсін акам. Айтсаңыз Нұрланка, қайсы шаардан келдім дедіңіз, Россияның? Сахалиннен келдім, Сахалиннен. Сахалин вообще 9000 километр екен бұл жақтан, а? Бұл жақтан өтілі алыс самолет менен 9 саат дегенде бұл жаққа жетіп келдім. Москвадан бұл жаққа 270 километр екен. Бір 12 жарымда түштім, ошында бұл жаққа 1 саат 3 жарым, 4-4
таап, сен айткан адрес менен, жолдор менен Кудай кааласа келип алдык дейм. жетип келдик. Анан Нурлан айке, көпчүлүгү чалышат дагынчы сизге окшоп. Сиз деле чалдыңыз го, чалып үкөм ушуну ушул жерде туруп эле бүтүрбөйлүбү деп чалдыңыз го. Мен анан айттым сизге, туурабы? Келип көрүңүз үйдү, биринчи живой көрүңүз, анан макул кесе алыңыз деп, туурабы? Ооба, мен эми антип айтканым мен просто ал жактан бул жакка расходунан алигиндей кылып качып, ошон үчүн ошентип айттым эле да сага. Биротоло мен ошол жакта эле туруп эле эме кылат, сала турганың салып эле, бүтүрө турган өзүң эле мени бул жака убара кылбай эле өзүң эле бүтүрүп кой деп ошон үчүн айттым эле. Сен бирок андай кылбайт экенсиң. Биз ага көнбөдүк. Көнбөгөнүбүздүн себеби Нурлан ака, мисалы, мынау үйдү сиз көрбөй туруп алсаңыз, ал жагы деле туура эмес болуп калат да. Себеби анан үйдү алып туруп, мисалы Кыргызстандан, башка жактардан чалышып атат да бизге, Өзбекстандан. Анан чалып туруп айтып атпайбы, ушул үйдү мага оформление кылып бер, акчасын салып коем деп. Биз айтып атабыз, жок, келесиң, көрөсүң үйдү, макул кесе анан аласың деп. Туурабы? Бир жагынан ошол деле туура деп ойлойм да, себеби. Бирок бир жагынан ал деле туура, бирок видеодон көргөн бөлөк, бирок келип өзүң менен көргөнүң бөлөк, бирок келгеним деле жакшы болуптур, бирок бир үйлөрдү көрдүк, Кудай кааласа ушул жерде кыргыздар бар экен, барып кыргыздардын мал сарайы калмагандарын көрдүк. Ошо фермаларды көрдүк, ошо торпокторду эме кыла турган жерлерди. Бирок действительно бирок жер кеңир экен бул жерлерде, мал сал калмаганы жакшы экен. Бул жерде чөп, жем деген арзаныраак экен. Биягы ушу үй алсаң тала көп экен да, таласы кеңир экен, мал сал калмаганы. Мына. Дагы бир жолу үйүңүз кут болсун, Нурлан акам. Рахмат. Нурлан ака, өзүңүз кайсыл жактан болом дедиңиз? Өзүм Жалал Абад областы, Кочкар Ата шаары, Коммунизм айылынан болом. Коммунизмден? Коммунизм айылынан болом. Так. Жолдун боюнан. Жолдун боюнан дең. Анан анча-мынча келем, ушул жерден үй алат элек деген мекендештерге кандай совет берет элеңиз акам? Эми аларга бул жакта бир жагынан үйлөр дагы бул жерде арзаныраак экен, чөнтөккө дагы. Ушул жерге келип алып, ушу мал сал чарба менен займаса этсе жакшы болот эле дейм. Ушу келип ошентип займаса эткиле, мен айтарым. Ушул жерде көйшөйлү. Эң негизгиси бул жакта мал кармаганы шарттар бар экен, а? Шарттар бар экен. Жем арзан, кашек арзан дегендей. Чөп, жем арзан экен. Ушул жерден калмап, Кудай кааласа. Тала кенен деп коюңуз. Тала кенен, огород, ушундай нерселер менен займаса этсең дагы удобный жер экен. Мына, уктуңуздар туугандар. Анда эмесе кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху.